Hello ma'am. Ngasi khoi sub 4 meter SUV gi segment da khoi out of 5 star da khoi 5 star dam score to ngam gi ba gari khoi Tata gi Nexon ha ba gari do madu gi mathang da review ni ado yengmina se ma'am khangmina se kara do haurasi video si subscribe tau do yaw bi ra ga di subscribe tau san bi horo asugum ba maru ba content ma'am mai pura lakse ge Tata Nexon bu laigadawa lairagasu sigi maramda khangbininga lairagasu apet sigi video se sanagadra na khale do video sibu loi bhaudang yengbiu. So let's our se video se gari si koigi kenone Tata Motor showroom koigi airport line da laiba keno done sigi gari se koigi Nexon haba gari done Nexon haba gari sigi keno yengbiu mai maningi design je ado masi Tata Motor showroom koi airport line da laiba da visit laiba keno done price yam kanna wangmonati 8.5 on road ta dagina koi 10 11 12 5 gi maya da lai ado si gari se mutang yengba lakpiu yamna phajai koi global end cap ta chu gari si kai tare out of 5 star da adum 5 phangba keno ne gari ne hai tare crash test ta yam safety gi damak ta disina mayam dagi kwai dagi phaba dum gari makhal ne so mayam front mamang dagi haujara ge video se mamang da lai position je kenone magi de khoi gi hek base model dagi khoi gi keno se dum pi de ko sigi halogen ha je projector headlamps so simple halogen se lai de ade si na DRL da masa pi di ko jam phajar men dang ado makhada khoi fog lamp se da khoi side indicator una se thok to ya ba ma ha pe ko sa aduga sima gi kenos sida element ma glossy element Nexon na mai basing am yor je siam phajai ba yeng premium oil le yeng ba adagi gari gi body yamna khoina aina hana hydro su yamna khangnar bani ID maze global end cap da keno phangba out of 5 to 5 star phangba dugumba gari makhal amani ko sa adagi sigi sida orbm si keno ina lai ko simple koi gi tadi keno oidre adum isam samna lai re sida keno pire or koi side indicator sida da ju pire ko adai sida makha da padal lem yauna bale sida de yaugre sina door handle se body color oide ko sida adu sigi material je sije agi amu bu de sulai ko color combination de sina drill to da gari ji sana hali ko se abu across the agi loi forward kena to ko gari se dum yeng yam phajai ko adai mahang da roof rail je si koi functionable oibro oidabra si pose functionable oibdi man de yeng ba de ado yeng si kamai to ge ha ba ado koi apan gi samlapal oi ram tung da koi manung da muk sang yeng che manung gi aham da thong da gi hanau je thong ji lai ba ma gi keno je bottle holder umbrella holder habitare bottle holder habitare ko ade se speaker later speaker later dege se thong se hand grip habitare se par ga tin le ba de pocket se later se silver finish siam phade adoga plastic material se dum quality fazana lai ma le se yeng da dise adege
mirror adjuster sida papaleko adagi sina keno thong hangdokpagi sidadi simple adum oire taidi kesu letre aduga power oire ko se power window gi je ado manung kogi front seat sida phammaga magi cushion adagi gari gi magi sitting position kamai to ge yengone se ado mathak ka ding mangoi na khoi sida the pizza seat height adjustment laubra yengse horen ka khalaga amine se adu ko yengse adu ka jing ida gari gi khoi gi dashboard cha yamna solid oi ko empty yam section da pot leidana adum ba makti oi da male sigi pos do ka khalaga am ti yengne se si le si le sini akhoi mamangi front dashboard chiko steering mounted ta akhoi volume kai sida loimak leire adagi 4 speaker leire sida ama leire adagi somda leire adai maningi thongda ani maga ko aduga atai akhoi bluetooth connectivity oi bai tare magi keno segi connectivity je masidadi amu koi gi touch to infotainment do adudu dedi yaudre only 3.5 keno leire car connect next and akhoi gi 3.5 ki infotainment system duni ko harman gi adagi remote central locking leire andi bi ko sa si fosa sigi x keno da xm variant da idum hawre moi roof ki keno yaw ta gi si yam phaba feature ne haninge adagi akhoi gi saka gi the wheel cover na ma yaw je asi je akhoi gi top ta di keno alloy lai ko aduga sida hazard ki silaire adagi magi gear knob silaire adagi sida space masama le space ye sida akhoi gi che keno je sida phone charging to bugi hai tare si le adagi auto climate control adagi sida driving mode si city da thau gar ju sigi khoi gi mode home thong lai bai tar city eco adagi sport ana lai si sigi kanaba ma khoi gi gai thau matam da khoi city da thau ga moi ma sa matam da na dum sigi mode se dum thau ge ha su dum yare aduga sidi di amu armrest yaudre dum armrest hap ke have su dum yai ke su kai de sidi space masa bottle holder sidi ke hap ya ba khara di lai space ko central console manager adum yai adu armrest yaurgan hena kana dum kitang nungai ba madi oi gani haning adu ainu ji phami ba seat ki comfort se madi yam sathi na nungai re tai hai kandre seat comfort nungai re adagi long drive chatpa kanda akhoi gi awa bagi kano to do akhoi da sida yam kana alagi da mande haninga adai glove box amu yeng minase as glove box e yam sathina saure ko yam ma hapa yar ne sidi gari se kaino ne yamna khoi Indian brand gi Tata gi khoi tugum laba yamna safest car haiba tare khoi India gi oina safest car se out of 5 to 5 star phangba car se keno ne Mahindra gi XUV double o duga adagi sigi Tata gi Nexon ne Tata gi dana ani ne Nexon ga keno ga Ultros ka ada maning sita musal lagi yang mina se sigi nungai ba ma seat belt sigi magi height adjustment ya yauri ko sija sat sing tinda da adagi somdana mu co passenger kan gide co driver passenger sigi ye che yauri ko so feature ni ko sija adagi sija jo vanity mirror yauri ko maning gi thongda mu kare maning the onong kare yang ase
thonggi chap manai mamangi keno da yauriba magi keno features jul sidu mangi sidu yaure si keno ne sina keno khoi si pocket se yam lui ko dum kei no khar hap su dum yani ko sina koi window power gi ni ko wang to pala features si dum sam le speaker si lai le ko do sit che yeng si manung ka khalaga mamangi dashboard ki looks ni ko khoi maning dagi ubase smain ui ko adega sigi deita top model la de khoi gi floating type infotainment system si lagi ni ko ir khoi gi connected aina khoi gi moi gi feature khoi connected oiba feature do adu su yawe adu sida di yaudre adu sini aduga central gi console do smain ui ko aduga sida maning da AC vent di hapre moi sida aduga pocket masam di yaw ko pose ki thambya ba sida adu top model la di AC vent yaw dabra yengche adu maning gi set ki comfort sima di ai jik maning da ne phammi je adu space yam sathina le 6 feet irai laina chalale aduga sitting comfort se maning set ki je sidi khoi gi yamna kenama yam wana chalu halak pada khoi gi kenama phamba da khoi gi aram chokri gi mui ta ne yamna sigi maning gi set yam nungai hai tar khoi da relax position do yam oiba aduga side lom de ngaju sine ai gi khut ai phadana pham gi ko mi hum je dum phadana se dum phamba dum san ni ko yam kanna tight oi dong man de dum khara wa le ba adu set ki dum cushion ji ju nungai aduga sida armrest me da yaudre sida adu si maningi headrest se sidi adjuster oidre ko adum ka sukai de si adjuster oidre ga ju nunga dabam adum kitang henkal la yaur se dum sida dum comfort oiba ngam me have tar sida kut pai bam leire hook sida pali ko som da ju leire adu yam nungai aduga sida magi keno se sitse khoi gi kena to bai tare sina XM variant gi khoi gi maning gi boot space se 350 ni ko 350 ni magi boot space se adam khoi gi yam deep oidi ko manung je pose thanggen yam nungai ga da ba keno ne aduga sida light ama pi di ko light leire leide hook sida leire ko som da su hook pi di ko 좀 싸워요. 많이 해놨어. 아도 시기 가리지 마기 깨놓지 마기 엔진기 옵션제 디젤네 페트롤네 아데 페트롤다 1.2 거의 터보차르지 페트롤 엔진이고 마기세 DS6 모델네 아데 마이 깨놓디 3 실린더 엔진네 아데 120 깨놓 bhp 5500 rpm da aduga magi newton meter na 170 newton meter kogi 1750 da sigi di side sum rasan lage video se mayam da ena song samathangi amuk video upload tarok kanda ba sigi gari sigi mu ei mayam da cover tawang amna bai hona jarake ong sigi di sum rasan jarake video se ado subscribe to the yaur gari subscribe to fan bioro ya no gari lakho sing do yam di mangda utop ngam na bo na jage ai best level da me am maina bidamak so ngasi gi solution jarage set belt phaba ko bi no gari so utop da duga yana torogana gari mcha thorna ko gi helmet to solution ko bi no ha special message bye bye